давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе биноҳои истиқоматӣ ва маишии зиёде сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. طبق طلبات معیارهای شهرسازی هر منزل استقامتی که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد باید باشندگانش را با توقفگاه نقلیاتی، میدانچه بازی کودکان و دیگر انشاءات یاری رسان تامین نماید. همزمان با نوبت گرفتن نیازمندی تمام قشرهای جامعه به خصوص اشخاص دارای امکانات محدود جسمانی و برجاماندگان نیز مهم میباشد. زندگی زمان شوروی را در بناهای بسیار آشنای شهر دوشنبه بدون خدمترسانی پوچتا تصور کردن غیر امکان بود. زیرا در نزد درآمدگاه هر بنای استقامتی قوطی‌های پوچتا موجود بود. با گذشت سالها و سبب‌های گوناگون قوطی‌های پوچتا از نزد درآمدگاه اکثر خانه‌های بسیار قبطه استقامتی شهر ناپدید شد. روی کار آمدن علاقه موبیلی و شبکه جهانی اینترنت در 12 سال اخیر با پیشرفت خدمترسانی پوچتاوی تا اندازه مانع ایجاد کرد. چونکه تلفن موبیلی و اینترنت برای فرستادن سریع پیام و پیغام شرایط خدمترسانی معاصر را فراهم آورد. ولی فعالیت پوچتا تنها با ارسال مکتوب و پیام رسانی محدود نمی شود. این نوع خدمترسانی دامنی فراخ دارد و امروز در کشورهای همه‌جانبه ترقی کرده دنیا مردم از خدمترسانی پوچتا برخوردارند. با اینوبت ضرورت استفاده بری از خدمترسانی پوچتا و با مقصد به تنظیم درآوردن خدمترسانی‌های پوچتاوی 9 اپریل سال 2020 تحت رقم 235 قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم اموالی درباره نصب قوطی‌های پوچتا در بناهای استقامتی و غیر استقامتی شهر دوشنبه به تصویب رسید. از این بعد در اساس طلبات قراری مذکور در درآمدگاه‌های بیرونی و داخلی بناهای استقامتی و غیر استقامتی شهر دوشنبه نصب قوطی‌های پوچتا از روی لایحه و دیزاین موافقه شده راه‌اندازی کرده می‌شود. همکنون صاحب ملکان بناهای استقامتی و غیر استقامتی نوابسته از شکل مالکیت وظیفه دارند که جهت اجرای طلبات قراری مذکور تدبیرها اندیشند. در این زمینه سراست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه موظف گردیده است که مورد تهیه و آماده‌سازی سفارش‌های معماری و بنقشه‌گیری، شناسنامه رنگ و بار تکنیکی بنا، شکل و نصب قوطی‌های پوچتا در بناها را پیش‌بینی نماید. کمیسیه دولتی قبول انشاءات ساختمانش انجام یافته هنگام قبول بنا و انشاءات باید موجود بودن قوطی‌های پوچتا را با اینوبت گیرد. نصب قوطی‌های پوچتا در تمام بنا و خانه‌های استقامتی نو و سال‌های پیشین ساخته شده پیش‌بینی گردیده است. سیاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه در نوبت خود لایحه انگاروی قوطی‌ها را آماده و موافقه و تصدیق کرد. حتی در این روند چند نمونه قوطی‌های پوچتا ساخته شد و مسئولین در ناحیه‌های پایتخت موظف گردیدند که اجرایش قرار رئیس شهر دوشنبه درباره نصب قوطی‌های پوچتا در بناهای استقامتی و غیر استقامتی شهر دوشنبه را همه‌جانبه تامین نمایند. با مقصد با تنظیم درآوردن خدمترسانی پوچتاوی با اینوبت سفارش پروتکلی و قرار داخل رئیس شهر دوشنبه از 9 اپریل سال 2020 درباره نصب نمودن قوطی‌های پوچتاوی در بنا و انشاءات‌های استقامتی و غیر استقامتی در حدود شهر دوشنبه از جانب سیاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه لایحه و دیزاین قوطی‌های ذکر گردیده آماده و تصدیق گردیده برای کاربری و در محل نصب نمودن و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه‌های شهر دوشنبه پیشنهاد گردید. باید قید نمود که هنگام تهیه لایحه‌های بناهای نوبنیاد شده در حدود شهر دوشنبه نصب قوطی‌های پوچتاوی در سفارش‌های معماری و نقشه‌گیری و شناسنامه‌های رنگ و بار و آرایشی بنا که یکی از حجت‌های شهرسازی میباشد درج گردیده هنگام با استفاده دادن بنا و انشاءات‌های تعییناتش گوناگون نصب و موجود بودن قوطی‌ها طلب کرده می‌شود. در اساس طلبات سفارش‌های معماری و بنقشه‌گیری ضمن بنیاد انشاءات خدمترسانی و خانه‌های استقامتی بسیار آشنا در شهر دوشنبه باید شرایط سطح بلند زندگی مردم در مد اول گذاشته شود. اجرایش قرار رئیس شهر دوشنبه درباره نصب قوطی‌های پوچتا در بناهای استقامتی و غیر استقامتی در ناحیه‌های پایتخت چگونه جریان می‌گیرد؟ از 9 اپریل تا امروز در چند بنای استقامتی ناحیه‌های پایتخت قوطی‌های پوچتا نصب کرده شد. برای پاسخ گرفتن به این سوال و آگاهی پیدا کردن از حالت واقعی در چند بنا و محله‌های شهر کاربری کردیم. جمعیت سهامی پوشیده سینا تاجیک استار در ناحیه سینا بنای استقامتی بنیاد کرد. نمایندگان جمعیت مذکور برای نصب قوطی‌های پوچتا در بنای نوبنیادشان آمادگی می‌گیرند. آنها چند نمونه قوطی‌ها را به کارگاه استحصالی فرمایش دادند و یک نوع موافقش را در درآمدگاه بنا نصب می‌کنند.
баъди қарори раиси шаҳри душанбе оиди насб намудани қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматӣ ғайриистиқоматии шаҳри душанбе насби қуттиҳои почтаҳоро ба тасмим гирифтем ва як се намунаша пешниҳод намудем. баъди тасдиқ кардани намунаҳо аз тарафи сайриясати меъмории шаҳрсозии шаҳри душанбе дар биноҳои сохтмонаш ба анҷом ёфта барои ҳар як ҳуҷраи истиқоматӣ қуттиҳои почта насб карда мешавад. бинои истиқоматии чорошона дар кӯчаи Ал-Берунӣ яки ноҳияи Сино нуқтаи дигари наворбардории мо буд. дар даромадгоҳи ин бино қуттиҳои почта мавҷуд набуд. сокинон ба мо иттилоъ доданд ки бинои мазкур дар замони иттиҳоди шӯравӣ ҳам қуттии почта надошт. бинои навбунёди баландошона ки дар паҳлӯи бинои кӯчаи Ал-Берунӣ 1 қарор дошт, бар иловаи надоштани қуттии почта ва дарҳои даромади рақамгузоришуда навиштаҷоти суроғавӣ ҳам надошт. ҳамин тавр дар рӯ ба рӯи маҷмӯаи давлатии кохи Борбад чанд бинои навбунёди истиқоматии бидуни навиштаҷоти суроғавиро мушоҳида кардем. мушкили дигар барои насб ва корбурди қуттиҳои почта дар биноҳои навбунёди шаҳр ин маҳкам будан ва ё рақамгузории даромадгоҳи он мебошад. зеро дарҳои даромади биноҳои навбунёди истиқоматии мавриди истифода барои пешгирӣ аз воридшавии шахсони бегона ба дохили бино рақамгузорӣ карда шудааст. бинои нави истиқоматӣ дар хиёбони Рӯдаки 30 каср яки ноҳияи Шоҳмансур дарҳои даромади рамзгузоришуда дорад. баъзе сокинони ин бино дар суҳбати бидуни навор тасмими насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқоматиро дастгирӣ карданд. онҳо гуфтанд ки дар сурати насб кардани қуттиҳои почта барои хаткашон даромадан ба дохили биноро дастрас мегардонанд ва ин мушкил ҳал мешавад. дар даромадгоҳҳои ду бинои чорошонаи бунёдшуда дар замони иттиҳоди шӯравӣ воқеъ дар кӯчаи Нисор Муҳаммад 1 каср 3 мутааллиқ ба ноҳияи Шоҳмансур қуттиҳои почта мавҷуд буд, вале ин қуттиҳо дар ҳолати корношоямӣ қарор доранд. ҳарчанд ин қуттиҳои почтаи 2 солаги пеш рақам ва қулфу калид надоранд, аммо имкони барқарор намудани он вуҷуд дорад. сокинони ин биноҳои истиқоматӣ дар баробари истиқбол аз насб ва барқарор кардани қуттиҳои почта дар хонаҳои истиқоматӣ аз мо суол карданд ки баъд аз барқарор кардани қуттиҳои почта хаткашон фаъолият мекунад. кӯчаи Нисор Муҳаммад ва Аттории ноҳияи Шоҳмансур мавзеи дигари наворбардории мо буд. ин маҳаллаҳоро дар ҳолати тозагӣ ва сарсабзу хуррамӣ дарёфтем. кушоду барҳаво ва сокинонаш аз пайи пешбурди рӯзгор дар раво буданд. дар гузаргоҳи дуюми кӯчаи Нисор Муҳаммад хонаеро дарёфтем ки дарвозааш қуттии почта дошт. назди дарвоза нафақахор Сайфулло Аминов менишаст. ин марди рӯзгор гуфт назаррас шудани хизматрасонии почтавӣ пеш аз ҳама ба манфиати ашхоси барҷомонда мебошад. Я занак бебиёрам пенсияра бепарто хона набошад ҷо бепарто пенсияра коғазча бегирӣ тамом ман ин ҳол кади куҷо берам обуна будем ҷои корда газета меоваранд журнал меоваранд мепартохтанд газета бегира бехона журнал бехона мумкин. тавре мушоҳида кардем дар баданаи дарвозаи истеҳсолшудаи 2 сола қабл қуттии почта мавҷуд аст ки он замон ҳангоми истеҳсол кардан хизматрасонии почтавӣ ба инобат гирифта мешуд, вале дар баданаи дарвозаҳои зебои имрӯза аз ҷойгиркунии қуттиҳои почта хабаре нест. ҳамакнун аз ин баъд ба дарвозасозон лозим меояд ки ҳангоми истеҳсоли дару дарвоза ҷойгиркунии қуттии почтаро низ ба назар бигиранд. агар дарвозаи хонаҳои заминӣ қуттии почта дошта бошад, мактуб ки омад инами хел ба поён равон мекунем ай дурун соҳиби хона мактуба анам хел мегирад мепишояд мехонад даъватномаи ҷой ҷавоно аз телефон истифода мебаранд. ҷавоно аз телефон истифода мебарад сини солаш ки 60 болай фақат мактуба нигоҳ мекунад хата нигоҳ мекунад мебинад чиай чи нест почта намекува ёки суроға намекува мебиёд мебина ки фалон одам омада мактуб рӯи карда қабул мекунад боша хуб
муҳтоҷ ягон кас наместӣ. Мебинӣ ки ҳамин овардан ҳамча партофтан гирифтем. ҳангоми суҳбат бо сокинони маҳаллаву биноҳои пойтахт маълум омон шуд, ки аксари онҳо аз муҳтавои қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқомативу ғайриистиқоматии шаҳри Душанбе хабар надоштанд, вале бо шунудани ин хабар ва тасмимҳо дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқомативу ғайриистиқоматӣ истиқбол мекарданд. хонаҳои нохабатаи кӯчаи Пушкин 44 воқеъ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ қуттиҳои почтавӣ надоштанд. дар ин биноҳо даромадгоҳҳои бидуни қуттиҳои почтаро наворбардорӣ кардем. аз суҳбат бо роҳбари ин маҳалла Нуриддинов муайян шуд, ки ҳарчанд қарори раиси шаҳр дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқомативу ғайриистиқоматии шаҳри Душанбе 9 апрел ба тасвиб расидааст, вале то имрӯз ягон масъул онҳоро барои иҷроиши ин қарор вобаста ва огоҳ накардааст. дар ин ҷараён аз чанд хонаи заминӣ воқеъ дар кӯчаҳои Қандил Ҷураев, Мирзо Турсунзода ва Лоиқ Шералӣ ҳам дидан кардем, вале қуттии почта дар назди дарвозаҳо ба чашм намерасид, ки дар натиҷа иҷроиши қарори раиси шаҳр дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқомативу ғайриистиқоматии шаҳри Душанбе аз 9 апрели соли 2020 ба таври лозимӣ татбиқ нагардидааст. дар ноҳияи Фирдавсӣ мо аз кӯчаҳои Абай ва Миралӣ дидан кардем. ҳангоми навбардорӣ ба мисоли гузаргоҳи дуюми кӯчаи Нисор Муҳаммади ноҳияи Шоҳмансур дар кӯчаи Миралии ноҳияи Фирдавсӣ низ дарвозаеро дарёфтем, ки аз қабл қуттии почта дошт. буд ҳами почта доштак пешҳо аймо буд хай ба кадом сабаб намедонам кандя хай нағзай ба фикри ма бояд боша мисол гамина як квитанси света меёранд я вай дигаша меёранд мепартоянд тар намеша вай намеша соза ёхи бояд боша. тавре мушоҳида кардем, иҷроиши қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқомативу ғайриистиқоматии шаҳри Душанбе дар маҳал ва дигар бинои маъмурию истиқоматии ноҳияҳои пойтахт аз даҳаи 2 моҳи апрел то рӯзи аввали фасли тирамоҳ дар сатҳи лозимӣ татбиқ нагардидааст. дар ин замина масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои шаҳри Душанбе ваъда доданд, ки рӯзҳои наздик раванди насби қуттиҳои почта дар биноҳои истиқомативу ғайриистиқоматии ҳудуди худро ҷоннок мегардонанд.